na okethe na uthota ingi thini wa kilungu ta Usili na lindi kana thini wa kilungu kita Usili gwete kivathukanio cha aki na uthasio wa kuweta we mwenende ndiri kana ibindane yebi tina twanene ye siku ekwito ya Valentines ila yethe awende ni ya wendo na pia mundu wibaya unatu Valentines na watagua indi mithenya yukite no kwithwo itwa wa na indi maybe o jamaa kana o mundu muka indi asia wende kwenda kwithwa na mutwano munene and won them asise methia ine na atwana kindu cha muthembosu abithenya maundu na endo kwa indi ni tuthi pa kwa Attorney General tio certificate kwendeka na indi munani wa mundu ni tukweteye o Attorney General nikenda au nenge meo ya thasiata ila mundu indi wina wasiwasi wa kwasa kana indi ndina mbesa sitona kwiki harusi Valentines ni lile na kwa nina adhani kutwana na harusi kindu kiki to akuthi kwa Attorney General indi wajibu aenda okuwa ata we nongi ukwenda kwithukizia meo ya kutwana kwisila kwi Attorney General indi kilungu ni kicho Usili methani wa mundu ni sinu utetheka na kama kawaida eva nyumbani Mutongo TV na indi ni karibu Mr. James Kathili Attorney General wako county ya Masako musaisi ebaya otundu wewe ni matoiwe Valentines na mathwa nimeutwawa na jamaa kana mundu buko wase mimi sipendi ndiye ndete ngathio isi harusi lakini nene uga kana wathi kwa Attorney General nukunengo tao kwanda yandwa. Thank you. Kwa masitwa ni wakili James Kathili, County Attorney General Machakos County Government, kana mutaiwa miao. Ni mubea kukoma na ibinda jingi ni kenda tunena ni maundu ma miao na kisitu. Na nienda ambia na kwasia ni ikwatia. Ulo na atwa yena kwa athanu kutwa anai serious. Tundu, nusipe kwa athwa na bakwe kwika. Na nuisi mundu kwenda sindu mbingi atono kwa thetu. You try yani ya mwaki. Having said that, ndini was miao ya Kenya. Pe mitwaano yikipetukani. Pe mitwaano tita civil marriage. Civil marriage ni mutwaano ula wika wa mukwata certificate. Nemwe ni Christian marriage. Ila mutwaani ya kanisani kana mukathi utwaani ya kobisi wa Attorney General. Isu yonthe munanga wa certificates o imwe. Pe mitwaano ya Hindu aindi undu matwana aki mo pe miao ya undu mailo twana pe mitwaano ya Islam pe undu mekita walani wo undu mailo twana na pe mitwaano ya traditional na nienda asia mitwaano esuzo nde sheria kana miao ni mitikilite na nigenda mundu withie mundu na kwete thi na wakwasya nyi mutwaano wakwa nota musengo be wa wongi mutwaano mutwaano na ngai andethia la memambilo ile maikone tangu nena nai bai mutwaano mwe musia ngombe wolongi tundu byange maona akutwania kanisa no takusia ngo be wa kutwania kwa bisi wa Attorney General isu ngumuti na atapani menyu lakini kuyana na woni wakwanye bai mutwaano superior kana munenange be wongi mundu akuyana utwanite na katiania na mitalatala ya nzela ya undu utwanite mutwano si wailo ne wandaya tundu miao ni unengete ndaya na nendo weta mitwano etatu ile kuyana na undu wangulia karo andu naye meumie Valentine na nimeenda utwana na maikwenda maundu maingi andu ani matona za mayendo utwana kwa njia ya twasi ya kithio sorry ndwaka na kithio kutwana kwa kithio kuyumanisika na mutwano ni mubuku chicho kindu ngwenda withi echalika matuni mandu ingi tundu pe andu moka ama kakimi wa sindu matuni mo akewa yethe mutwano wa kithio ile sito traditional marriage mutwano sitimo buku asungwe mo kiema tuchanganya akili wethe na tamenda utonya sindu la sioni sionzio kwitila sito nichona atu yitwa masito ta James masito ma kisungu ngini bai musungu wao kakuwa ketwa Kathili takwa so lakini we it's a discussion for another day kuya mutwano ni wa kithio kana mutwano ni wa kwa age kana kanisani mutwano wa kithio nokuza muna ndiye Valentine na mundu akuya ingwenda ukutwa lakini tita ngwenda ukutwa kanisani kana tita twende batu kama the certificate lakini ndo tu matumia kwenyu ange mayuka kwitu usiwe mutwano witha au yalale
ko unusio uketha imwe kalanthi mwambiwe na wina mundu kuyenu kutwa yulua kana under which law ethe ikithio ondu kutuma watu mia matumwe ethe serious o mtu aila mbuita tu cia ntheo negitio mwezi undu mitwano yake kama itha ebia na kuma pupa yendewa tundu kila nisi mutwano akithio witha wila isi ithe aku kana mutumia athi kwasia in courts ila mbui mutana niona ni kwakwa mutwano iwambia kuwe thai munaendia Valentine na bandu bainuka kwenyu wenuka kwa jamaa usu tia tepe makosa bai makosa lakini kama mutumia atumwe aende kuya ka report in courts ila mbui kanele londo itanenu kaba pe balaje witha we safe tundu nokuza yu mutene binda ya kwase twibanga mutwano kana chao no worries na sindu hizo ndesi kwa katiba sindu si kwa katiba si miaoni basi mabindangi nona andu mayete sindu ite balasi yuko ulombilo elewe etha nuna atu yo Valentine na bandu bainuka kwenyu jamaa ya kuyati kitu na unungi ya kuyandu inuka yu ukilo yati lili ona ndina thina nina nithania ni bani ningwenda tu ya kibeti lakini tuma na mutumia nikenda withie yu kimia ya mutwano wa kithio ne wambia ku legalize tunu legalize ya wana report yambe mundu akatumwa ko report na endi kuma bubu aseima yati ya unendo weta ki unusio withie mkwiza mundu ataina mubangu wao kwa eji kanaba lakini usio onetha no mwisa uthi kwa eji nusio etha seji ni kuyeje kutwa tumana nduketha uikwene pate report itwa itwangalie nje paka minikana kana ni waendie takibeti aya ndiuka mutwano langu enda atuwete matuku nikithite na thina nundu asindu sieta na expense kana ngalama ya maalusi na nendo nena na andu aingi ala mambilwele ninena mapasta ninena andu mamuika na ninena na sieitakwa ala mena siana sienda utwana na sienda utwawa pe siana mbingi itesa utwana ki alali mosa na ma kwa manilo bima kekala kukeze ya ndwane masiyesiana ama isimiambia ba na nisimikia chao ila sieta wakwa kisungu societal expectations tienda sindu mbingi na tima ile maundu maingi nikendo twane nongi na withie wina lusi na budget ya milioni umwe no kana ka yani kaya isile maundu ma milioni ti lazima mwana etha na milioni etha na lusi ti lazima ona mwana etha na ngili yana etha na lusi tieke kupini ya siana situ tieko siki ya maundu matwa motu matekata matatwana nzia ya kindu cheto civil marriage mutu onothi kanisani nanye ndiwe te amandu makanisa ndikezo twika balukile lakini nathina na kindu gitu ikano ngine pethe na mbesa mbingi pe chau wete na mbesa sia reception na sindu mbingi tundu kindu kila ki maana ndini wa harusi ona ya kanisani na ndamumbitukisi kindu kila ki maana ndini wa harusi ya kanisa one presiding minister who is licensed kana mutongo isia mundu la wa loko twanithia na tia tabani ngime na balua kai mutavyu tia tabani ngime bana mabalua ma utwanithia tia te mundu wambiwa boya ambio nena ndimi asi ukaiwa kanisa ni mutwanithia pea tabani alama nengetwe mabalua ni atoni general matongo twanithia kwicho kindu cha maana chambe kindu cha keli ni mutwawa na mutwana wasa mabalua ama nenga na atoni general wa Kenya niwonenga na license kwa ndo alama ilo utwanithia tundu methama nengeto uya wo yuko na on behalf Muturi. Yes you kwa ulai woni Justin Muturi iwo ndakese nukengo ake wa yu akata isile bai tende kwa James Kadhili katunenge balona ke noto ni jene ni we say karondo waweta ningu ni to simuna ndo ingi makazi etu kiba masako tendo totwanithia kai mutapina ndi ukengana mundu la wina lusa wa utwanithia kana olenga na license cia marriage ni Attorney General of the Republic of Kenya na niwo to unenga na kwa tabania nikenda maka nengane mabalua kwa niaba yake mayo kuria na you need to kai thikula ko Attorney General na ne wisi kwa wetu andu aswa nene withi anime ko na mulolongo wandu ingi wa ni mubenu ndwe kuli na iwe kanesa ni asiai odupokie kindu kitwa devolution ono obisi wa county obisi wa Attorney General wa Kenya ni devolved yuta alama umire ba masako nyumba building ita wa dizindu ita lakini palape masmat fourth floor wa dhibu obisi wa Attorney General
na this kanani pa betha pa deaths and births oba within masaku huku obisi wa Attorney General ulo tuanzi maumbao ndio kakuna ukamina ndwithi lobi kwa muturi na kila obisi wa Attorney General wa Kenya ni betha pa maofisa metha manengeto yoswa kuna chao kiu na undu bambia wa na thadi weta wa kanisa ni betha pa ende kasindu nini chambe licensed minister cha keli Mutwawa na Mitwaano na withie ni mundu ume na mundu muka mio ya Kenya nditikilindi au mele makatwane kana akaile makatwane ko ni mundu licensed mundu muka na mundu ume me na Mitwaano na aungami eli oni watu thesia yes as you na ndo asu Mitwaano wa kunumina ni na ugo kana ayo mbise jati aungami ni ndo malilikanie yes wasi a presiding officer wamweto umweto ba anengeta ba luwa kuma kwe Attorney General wa the Republic of Kenya. Tiwa Masako. Number 2. Yes. Mutwawa na Mitwaano. Mundu ume na mundu muka. Ni kuya mundu. Ni wisando ni makae Mitwaano. Yes. Mundu ume kese then watu. Mutwa yonge. Ju na kuya mundu ume ona wakuana na kase unge mukatwane mwine wa balua. Na Mitwaano wenyu kuyana na kimeo. John ti recognized. Ndi I'm not a moral preacher. Ndi nena about kindu lakini kimeo. Pai mundu ume witikilitwa twa mundu mungi Kenya. Na bai mundu muka witikilitwa twa mundu mukonge Kenya somba itue ende kulukulu achi Mutwawa Mitwaano aungami mena eli aso ando ala metha mayende kana alusi na ando atano ya kanisa kana ya kwa Attorney General ko kaseka kaikatindeka imanda leulu kula wa ni mana Nairobi ni sema kama keki watendwe ya wa Nairobi na majiwo wakiuja suba na ndo mama usiwethi yakihasenya alusi ndi kuona nitona nyekwikata yes kutonya nayo nono nando na mengi biye yes ku yo na nethia nambie chuno ni notice unene ya maundu ma iya kwa age lakini twambisho ne kanisani we etha we na muungami na we na mundu mukaba utwa na kana we na mume wa utwa buthie Mitwaano na lakini wikule mundu ugutwanithia ena license kundu mapasta angi ni ukuya nini no isa the license akesa andika kwa sitwa mundu ungi payo thugu kulia e pastor wakwa wina balua utwanithia yeah mwendo yuni na kwa tosungio wa with the pastor ti wa kaniso pastor aungamie makanisa manene indi kwa atukwa kia harusi ai pastor la wetu ndiye sawa na yekata ayesa kwetu akwata ni Mutwawa na Mitwaano osongionekana ve alama nenge tumwia ni serikali ya Kenya kwesela kwe Attorney General Justin Muturi kwendese harusi kindu kingi as long as Mutwawa epo na Mitwaano na itue ile onwa ni nyaku kanethi yaku kana yumbise nyingi wasasia indi pesa ini siani alosi na andu atano ola Kukwatanithya nake anengeta authority ni serikali ya Kenya namba 2 wewe na alosi mukau na itue ile kana tibu ni baba ni bone wako ni wa indi ndukethiwe wina wasiwasi mwingi kilungu ni chokete ni tu kuende anaonena ni tuamba kosa odhumo na ni tusokethete Msesa mwendo ni twasiokethia twasa kana alusi sia kanisa ni na utabia me talatala ngo ndakeza kukenga kana so kuya ende nienda milioni umwe nundu ni twisiwithia wina pesa na ende wili kwa niki wo chango milioni ya alusi ngamyo nyaba anu na tano undu Kukwatanithya the kana nunengeto authority ni serikali ya Kenya kwesila kwa Attorney General wa serikali ya Kenya kana Justin Muturi number 2 kibetike boye nyengo ketwane bo kituwe kebo na kinge kebo you are good to go alusineliana ende yiba lamukatwania ni nyomwisi kanisa maybe wa weba kana weba paunu nyomwisi yunenda ndeni wakiluketa shokebia tutabwende na sio alusi isi kitwasia Attorney General isi akudikula Mukakwatanithya kuya so siende ya atana nungu twina Attorney General wandole ba ende yutenda topos yukula we tedya kamondo kamwe kebaya thank you ni mubea kwa alama ende na kwilo la kibindi ki na alama ende na kwilo la Mutongo TV nundu wakwitha mwiya iki Kukwatiania na itu
twasie civil marriage kana Mitwaano ula kwikwa kwa ofisini wa Attorney General niambia na kwa siati lili Mitwaano acu ndukabuthie mundu atabani ala mumbithukise mwikabuthie Mitwaano acu tundu Mitwaano acu wona binya tola mwikia makanisa na certificate ile nenganawe kwa Attorney General no yo nenganawe ba ya kanisa ko Mitwaano acu ni Mitwaano wa ilone wa ndaia ko certificate yes. no yo mwe so this is the asumito kwa Attorney General kicho an mateza mesi no siza asumito kwa Attorney General na kila na ilone ni sana anduma muika peangime matinite kwikala makambio kusia tutundwi kamwe stay nundu imeukia sindui paimana maukia bora ngoni yaku ni wa mwana enda utwawa kana no enda utwana na cha keli wina kibandi na cha katatu ndu ina lusi ingi bandu tundu ndutono twani vya wina lusi ingi sui makosa kisheria na nundu no kwatwa no kobwa itawa baigami wo edwanu kwenda utwawa kana enda utwana mundu la mwete kila namba umukuli ai witha wina lusi ingi tundu ukweka lusi keli asuni makosa utwasi ai bora wina miaka 18 na of course witha wosete kibandi nuto no twani kwa Attorney General na bambi andweli kuibala ofisini wa Attorney General muka report mukasia nye Dina na John tienda utwana na Dina tiu na John tinye ibandi situ ti kwenda utwana ika confirm wa chambe myandu ma Kenya cha keli mwina miaka above 18 na mwigula makule ndia za baya lusingi yandikile kana buya lusingi kila kiati ya ukita ku book muzana muzana la muko twana na wa book muzana nipanenga na wakimia ile ita matuku miongwele na yemwe na masito menyu mayiki wa book wa notice board Dina na John mena utwana ethape mundu wina kindu kituma matatwana ayate report ofisini that is a purpose it's publicly ulo kwendesi lebone ama katwana lakini matukasu 21 nongi na methabo wo undu thono twana matukasu 21 matambito nengani na nikitumikisio nikenda tundu kase uno kwetha twani na ndo ndo kutabia you at least within that 21 days ethabe mundu wisi nukuweta kana mundu uno twani either no ibinda ya yes either tundu ni sasa mume waku no kwenda utwana kana kipetia chuke utwawa na muona lusinge aya kuibinda yunia ethabe mundu ina objection yetu nikenda yungamia lusi within the 21 days mithenesu ya thela ethaba ina objection muthenola munengetwe ukosa no Dina na John na itwisiana ituile mwende ofisini tabatu ile mwithe officer wa Attorney General's office aileba na kumutwawa kana mutwawa na mutwani mujikala ba na itwecho nibaya na mujukilia Biblia mujitikala na maundu ala mwitha munengeta na muitiklia wa husband and wife na mu sign certificate pia kindu cha ilo kwa less than 30 minutes na ni mwatwana ya komote atwana wala weki ya lusi wali kwa wadhi mwingi pio mwanele komote atwana legally ni certificate na ndio kulie yes oya mundu nini socialist akulete divorce ni yediawa na kase woni watwani na lusi na akosa noyo na muka na ndono maybe ni pasa na yenda ndi kutwana amba ndoka mwili tu na ni kwenda ukatwa huko waenda watu ni mubea ila mundu wana wa certificate either ni alusi ya kanisani kana kwa Attorney General certificate hizo yaku yai till death do your part or ani kikuki madhokania kana mutiane kiimia pesi nduli tono kunja chao alusi kiku kana kutiana ku etha mundu na kwa lakini mwatiani na nukwenda kutwana ingi kila waile ambaye kachambe ni ka divorce kana kutianithwa kiimia nikenda Mitwaano wai unombwa wambo balanwa kwa kisungu twasia to dissolve na yuwa balanwa niwo tona kwambiyonge tundu bekindo twaise kiti kwa kisungu twaise capacity either we Mitwaano ni unge ndio ina capacity ya ulika Mitwaano unge na on top of hizo tena capacity ni weke kosa that's a criminal offense we lost katewa kuchambe ndwa ile utwana utambito mina na Mitwaano unge
Mitwaano sungi wika through divorce mufaile kwa ni kotini mwende munena nie uale kana etikile panengane order ya kana Mitwaano yo egara ni wathala and from there you not on to organize unge either kwa AG kana koti sorry kwa AG kana kanisa so before then you arrangement ingia ndo mekwika either ni wrong you kilandwa ingimeka which I don't know. I'm not a moral judge na issue mundu nukwithia wo to atia ni miaka mingi na tuiba mwe na ingwatie mundu ungi gwenda utwa no mwase muka undu ne wetie akanieleze baba pe mundu wa andwanithia na kasia kuyana nake ila takomana either kanisani kana bakwa AG titha tuikusia ngoili sietikilanile na muthendala ngoisu ile sietikilanile ngo matwani etha twakomana dina kandu miesi twa dina na jo ni makomana na ngoni sio metikilana ni matwana use mambi ya ubangi vya mipango nikenda tukokusia wetikalano wo na niko tukama keke certificate na no see in the course of mwendeni mtu no bikabandu kethia ngoni yenyu ni mwatiana pyu lakini yo certificate yo lakini wethi ayu ngoni yenyu chao ona be wangai ni baesi andwamu ni matianie ngosi hivo na umuntu twase umuntu tambatabania na juno ono wasi okakethe katika kwaya ano bandu bangi na no kwenda ukatwa ila meka lande megwana woni wapa ni ando ni na katiba nini ngetere rusa kwitha na woni imuthenyo la makwatani metikilana nga utwaye na kwanga utwa in as much as fear lusiba and was no meka kila kitawa kama mistake lakini tundi tono mita is not a legally recognized marriage nundu yenge nongina mambo mina nayo assumption to nguka aba izo no ngina mambo mina nene kenda with you no mukwata certificate yingi lakini wethia mundu no sia mundu meikala imwe na nayi na lusi ndukalikilele wazie muthi umusikata nengi na ndano wa certificate kwikala na mundu tundu katiba nusi katiba nikaseo nikaningete freedom of association nikauningete mwanya uyenda ikala nawo akule ikala nawo kuwetha ibangie etha dina bangie enda ikala John ababi kabandu wethia yuikie mie asia idina yu enda pole paiki nukio mubata maende na ikalema lakini maisa kwikia mathangu sahi no ngine chambe kubalana nikenda mambie chake so no ngina na divorce na documents ya divorce yes nikenda na choke kingi pango enda ulika kwe mundu ungia yes. na choke ile kina mathangu tio bondi ukuria ote ateme uka ukethela kamweli tukandika itavie na kithemba watu ya oila tuonanie na twane na ni tutwana utwa wambiro kitetele kwika kuya harusini no tukusia kana ni twatwanie lakini uka ukethela harusi tukwika twinawia uko twinawia na nyenono ningona mungu kwenda harusi lakini ni wiki yekele tu na no sia yesio mutae yuko mundu kwandaye niendo nengane tasa moro issue ala somi ma Biblia na ingi alama tu ilo elebana soma Biblia pe kingi chamba ni wa Yesu na chambi nundu cha kingi na ila si ambao si kingi ndo kupyo na juke baache sauli kana cha se mundu mutange Yesu akibindukia akiai umundi withona kwa usumbi kingi ki chai kanisa kingi ki cha unyandambo kingi ki cha unyakelungu kingi ki ona cha boya. So it's a question of kubindwa ngo yako na ngai no ithaesi utwe wa mundu now yuko neka nae painai nene itono tuma mundu atwika ndukeke na ndukeke ingila tuona na woni wako na nengia ni umutabani abo bo wangai ni kwilela ndu miyo matakua tundu betwili tututinda atukometro na tu janja kailo kwebu na kaitwika holy marriage na kanzi kaambiwa kwa mwako weyo utuma kwa miena mume moka kan holy marriage tundu kainebo lakini kalikilo imo nakana kayalika na kasya tundu kumyakana ni nae ndiumi lakini kaibatwa ni mioyo ya ndi ni mioyo ya ndu ni mayo kyando maili langi nikenda withe mainalika nai uso wayo ni kumbulwa pesi ndisita consequences
consequences we may not, yani no see the lakini tha mundu ni weko na yanga isori ni waeke inyi mutindi mweona mundu nu kuitebu ndi yani etini ko wona kutwika wo certificate rukwato kwato ni general yuko unaona akatwa okyo kaitu kwa iba ndo sosi kato ni ai mundu kuskata yuba loss kati wani kuikia kane yatha kani kaito na kena miaka 16 ana mwarana ndo ikie kane kwamba kwetikilo utwana kutwana zo kila nisi etha yu keibu na kena kibandi no ngenethia kakwie bama miaka 17 lakini mundu yona kwenda kufix ni kwanza kaikana abo ni meka umo kasi ni kila kamino form 4 uno nikukena nikose kana nikiebike na ikoso mwana onge na yini za ukudo kaina miaka yana wike kiebo na nizo basikate na niwe soma na jaja senesa kai 17 na nondo inyawe thina wake ni kana kake thia kange bai ni ngutwa wetha bone wa win kauni sawa lakini mundu race kindu tu na resist ai under 18 yani basically nene we bindangi mundu aija kazi nyina na ene miaka 16 kazi akia nani mundu ndo zikata muhimu tundu ino wewe aina miaka lakini basically is bingi ni miao yando ya udhini yando wibu uteibu tundu isutie bu kana chao kana ko siao ko leo siao kila kimaana ni mundu ena capacity ya utwana yes nikulo ya mwiso elato wakati wa kwata ni ndo bisi ni kwatu ni general twinotha se wako thiji ndi tukaikiamboka thank you kwanza ikuli yiwe kana sa ukulja yukila wika itina wa kukwatanithya ni ulu wako pe ando makwatanithya mathinuka kana maithia ni mundu kana maithia pe ange makwatanithya na makwatanithya wachumola wati maithi kanisani maibo waje wa maziki amboka we angio muzano sumaenda ama keke amboka na maundu maingi asuo ndhe ni chao ni miani lakini yesu ti maundu malusi yesu no maundu mautanithya andu na disalo andu aingi alama enda kwa eji pamina wana maiki amboka lakini yesu ndi undu ona mebu yona maiki ya ngwa ya net nikenda maiki ya saita tokotwa that's allowed lakini net ipate net onoka iwigite pajama unawekea zaidi no yenu kawe mutwana asante ko watu mundu nuko kana kiprado chake ti ukite bako atu mu general twende sia lucy ni kitu ela gaona ke bose kite suti yes. In fact gaona suti purposes of kuna bisa twisi abisa peke yake na nono nini siwe mutaiwa meo lakini wewe kaudukange ko kelo waka mutaiwa wa Mitwaano niendo nenge musesi wa kusesi baya namba nikenda na kese kwiyithila akwatiwa ndi mea oitwana thank you kwala menda ombikia kubitia kwisila kwa namba yakwa ni 0721577732 kwa kikamba supuli monza ile mwe 5 monza 3 ile lakini ni simu sia kiwia tundu ni omuthukumia silikali ni Mitwaano uti ati ni simu ya ukulia sasa kana maundu maingi si simu ya wia wangwatia ituotethania bala bairo tonya okay asante naende museisha mwana nini zini watetheka uyenda makulo mamio namba ni sukulu ndu wotwana ndukese kutwana kweyithile makosane naende usuni wa muthia wa kilungu ta Usili mudhani wa munde ni to Caroline mwenu wa muteti na mwenu witu etwa James Kadhili Attorney General county ya Masako tukwendea utuko wa kwaila